Ni wirigiro wakwa murithiria wa Meru TV uri na Jumatano India iri tariki 27 mweri wa Disemba mwakani 2023 kankwate ugeni kiri Nteto cha Meru TV Thaa Mugwanja ningi kumenyithia cio ukambita tiri Mbaabu uri mambura yethi nkuyetete na mbere Meru ni balikanito kuria byo kurabira biri na uguni mirine yo Nkolokini batarire tubyo kurabira babatere kuranonto kurabyo kurabite batere niyo byotuma bawato ni mirimo ya nyimba mundikweto wa Nteto murithi waba hari na runoro mirimo era mingi tukuona twina yombe guruna iji ya cancer o mwenda kinya stress ira mtu bakuthwa bena cio bimwe biretwa ni njira ya kuithirwa utikuria bwega utikuona ya kumama na kuria buthuku kira urija ontuko ikyo kitukimata na ikyo gigatuma ukara mikaria emiega na tomba kuria bwega tukomba kwebana na mirimo ta cancer tukomba kwebana na mirimo ya sukari na mirimo ya blood pressure na beyond tukebana nabyo tomba ikora bwega rengo kwera tukomba ikora rokiri karia ndoga tukamigate ukombe kare tugatikana na migate o endoga chomyo kare kinya neirio bira uraretio tukunyaka mushere gaku kana kinyame mbiga kima kana gento tangwashi kana yani kana ikwa adom getu gabi expensive kana bitu kuonora lakini kwena matoma na nyodro rio shago kana cassava lakini ukethira Meru bara bainge turina ndo beyond the twina bio inde tureda tokendia tukagura indomie tukagura michere yani ndo bia bitikyo bigyo tubigo twa ndekiremere yetu na tutugeta kugura bio na at the end of the day tugacethera every other time twesibitari anga ukacethera ya maingi every kana gaku kanini kana gakara all the time kana low immunity no ntobambi yani uretoka ndia matunda sera mwana mbatera kwethera ile jakenda na the most vitamins iri batera kwethera ikimwikira mwiri inya kendika mukinga na mirimo lakini ugeta kumugura indomie no ntomona nagwetia indomie ugeta kumugura mushere kana tugeta kugura nyama let us kumanarwe denda kuga Meru wenzangu to change to embrace merera emega kenda nyato komba kwebana na mirimo mingira yejita cancer actually that easy ukethenya kana kanini kana kena diabetes ni murimo ya sukari ukethira mtu monini yana high blood pressure mbere tuga pressure chena na stress ende te stress kinyamerere nitumare mwe ekai tukaga stress bara bingi tukona twera junk food ukona mwire jo nenere alafu na ndio na mwire jo kunenea ndio kugea na bad cholesterol kana ukogea nende wa hobes kana kurawithira wanenea zaidi ya kivimi urakubatera kuthira kokari ugachethira nande ukwamberia nande merimo emweta high blood pressure at the end of the day omba kureta stroke ire gitaga ikareta kinya brain hemorrhage kana twetaga ku bleed ke brain kana ndamu ekauma kere yani eni ukapasuka tumeshipa tumwe twa kiongo alafu kanare mwe ekagea na heart attack yani kuna complications inyinge murithi wa banki reporter Meru TV kumaja mirigoni ya igembe mawa nkatho cha mwanya murithi wa banonto bariboti na njira inkatha tuthirikirie na runoro mwanya ara mwandikweto wa Nteto mwitongali ngitesi mbunge kya bure na kuona na kinyoko yera makinya ya njeso mwitonga na runoro baingi bakirikana guciarwo kwa Njesu ona kinya ni mwitonga indombere kwithwa nkirukia matagaria na ndeta kucionera ikinya ria Njesu riongwa aria akinyire igita riria ari Kenya ndene ya Meru bure na tebu wake na ndini ndekeri meia na mantu jakwa jomba kwithirwa jagikara bwega tegeri mwende jaja kuigua twina bwana Julius Krema aja jo kujikene ja roire rwarera roire munyone na itikania nani ate uromba kwithirwa utaigua uterwa ende ne kwelekanaga Jesu jorotho ma Biblia ne nuigagwa kwino Jesu ariungaga nande kuri na rugono runene na ruina biuria bibinge birio komba kwithirwo kigua kethirwo komba guchokio gachokia na kethirwo tiumba tugagutigira
na tutigire uguo ngi tutegerete ni kenda ombe kwithirwa agitwira ni jari kujaja bwa mbere aja uju turi ugategera aja mutegeri mwende riri womba kumbira imbie na are kinyara Jesu are au au ne ara Jesu akinyere riri ni kinya na wategera kinya riri urona ni ukiratu kia namba igana kana muntu ukari kuguru guku theri kiu kiratu kia namba 8 o namba 8 aha na nitugucoka tukerwo amwe na gukinya au na kuri kinya na ikinya ria ntigiri na nari kuriri okay jojo kuona mutegeri mwende riri na ndiri ni kinya ria ntigiri ira ntigiri riri na riri ringi na riu ringi riri ni kinya ria ntigiri na riri ringi ni kuga kacia ri ntigiri jire kana ni imwe ni maguru ja rutero rumwe ja nyuma imaguru ja nyuma ja nyuma ja no twetete uju etete uria okay na ndijo ugo kuigua mutegeri mwende ni kuga batue kana goni jora uigagua aisilamu bakiuga bagwita meka ni kenda bakomba kurwa na nkoma kana kura nkoma goni nani nkomba kwithirwa ntuko na rua nkeja aja uju munyone ni kenda kuonia ikinya ria Jesu na tigo kuonia kinkageria kuthima kiratu kia Jesu na giakwa mbone ni kiriko gikunena nenea nuntu ndategera ndageria ndiona goni na Jesu jeka twekaira kiratu kimwe utukona kiratu ku indi kia Jesu gikunena nenea kia Jesu ikinena nene ya nini kia Jesu ikinena nene ya nini na ikio Jesu ombaga kuringa bia mankurukie kwa kia tumi nontu we no murungu na ina kuguru kumbi bwega Jogu kurikia kwithirwo kigua ni bwana Julius akiuga ati kuguru kwa Jesu ni kuombi bwega ni ngwitikia ni untu jama ingi Jesu etaga maguru jama theri kana getana nchamunga na ta muntagwa ende goni kati ya nini gwakwa gukwenia ni jakuga Jesu ari mbere yakwa na indi no kamuthingatite ni untu ndimwitikia wawe tugategera bwega Antoni aja uju ni kwina biuria tubuite kurania aja wategera aja ikinya riri ni kuona iga rira ria kinyirwe no ritubutanga na kuonekana iga rira tonya ni tugategera kana ni atio kuona aja Julius nditegera nkona akinyite aumite ntigiri na iguru agichwa au kinya nthi akunda tuje turia kamunyo kale kamunyo kamunyo kau urienda gure lakini tugwitikia ni untu ri kiria giatumira ria kwithirwa kuonderete pengine gwi karigo ari nako kwi murigo ari na jwa au gukonania nontu akinyire kuratonya na kiuria giakwa kiria kwenda gukuria bwana Julius ni ati iga rigukinywa rigatonya ndiuga akari no rito muno nontu no ngai wengwa no mwalani kana pengine utububu bwari ni kenda tweja kubwariria ntukwe na arua na bu au nontu bwa ikinya rira uria akinyite na inya jo ari muri kana ja kweja kuona kwa au etekania nani mutegeri mwende ukethirwa uteja utaigua uterwa ndienda gukwira turia ongwa ikinya rira rikurikana ni ikinya ria Jesu na Jesu uomba kwithirwa ukiugaga ukimurombaga no tamenya na ndikethirwo ni kwenda kumenya mantu ya Jesu bwega ona mwitonga kana one bwana Julius rwalera aria kujikena jaka munyone aria makinya ja Jesu jari na ni kuona mukuru umwe na kumba kwithirwa kegagire kinya nikena tukomba kunganiria na tuba kwirira meya agwe ni iririte ukethirwo tirairira shauri yeku MC Mwitonga gikuripotera ndende na Meru TV Northimenti na rono roro MC Mwitonga ni roro tukinyithia muthia jwa Nteto chietu ngakwendera kaita kathongi koyori ni tharimo bya murungu mwenenya mbita wateri Mbaabu.